O le tāua ia I lo uloto le le avanoa ua o maua. Po o le avanoa ua tātou maua. O le avanoa foi lea. E tāua ia o lo tātou malama lama I le ola ina. The opportunity we have and how we live, the privilege we have. Ne manuia lea tātou te iloa ina ua fai I tātou matangata kerisiano. A fai foi o loo e sumai le nei tae au, ai le e matua mautinoa. O le upua le atua, e mawhai o na fesoa soani I a te oi. Ona, o te tala no atu I se me whapea, o le tangata o le ao, po o le tangata o le malamalama. The people of the day or the people of the light. Awa o tusu singa nei a Paulo I le kalesia I Tesalonia. O le apo po a inga a Paulo ina ia saunia le kalesia I Tesalonia e whaatali le afio mai o le ali. Hai Arietta, malon malang manuia. Good. Awa. O le tala le tātou te iloa. I le tala le tuspaia. E whaafua sei. Whai mai e pei le saua le alii o le ngaoi le pō. A o le tāua lao le tusi lea. E te sila fia ai. E se le tangata e whaasino iai le tala le nā. O le nai le fai upu le nana tātou fai tau iai. E mai o tātou o tangata o le au. Ina nei te I ua pei e whaafua sei a te I tātou. Ona o lo tātou le malama lama I le ola ina. O le tangata e whaatalia le ali. So o tangata lātou te le I loa le afio mai o le ali. It will be, they will face like the thief in the night. E whape nana sau le ali, pe whape nā le sau o Yesu, I le tangata e le o se tangata o le au. A le o se tangata o le ao o tangata. O le afa, o le a e tei. E whaate ia. Ona, e le o le tangata o le ao, o le tangata o le pō. E vai foi le iei, na e fai mai, e fai upuna. E mai, e mawhaia ona e moe. Ai lai whaafua se I a te oe le afio mai o le ali. Pe a whai, o oe o le tangata o le ao. If you're a person, if you are people of the light, if you're people of the day, that day
It's not a sudden come, because you already prepare for the coming of Christ. O le mea mo tsala no tua ia te oi, o tangata o le au, o tangata la tau te iloa, hola le me tau o le unknown time. O le tangata e whaatalia Yesu, o le tangata na te ola ina, le taimi e le iloa. O le ngaui, e le tau atu i a te oe, le taimi e sauai. The thief cannot give you his plan. A oi, ia e loa le taimi e sauai ngoi. O a ufo. Ia o iloa le taimi e. Po le taimi e le mautino. Le wa tato wola the time of uncertainty. Le tato te ola ina le taimi wa le iloa po o luma po o tua po o fea. A o le tangata o le malama, o le tangata o loo ia te ia le malama o Keriso. Mena e leina tātou wa mai, o tau o le malama o le lalolangi o tau. A whai mai tuspa ia o tātou o le malama, it doesn't mean we are the light. But it means the light of Christ in us. Right? Wa fai tātou ma malama, ona o le malama o Keriso le ia tātou. Ama ia wala le vatua le malama, ai nofo whapuro li afu. Ai mai e tutu le moli, le malama, whamumu le malama, ina ia susulu atu. So ele ngatala na ilo o le malama, ai e ilo fai le malama, na ia te oe. Ele na ona tautala o le malama. Ia iloa le malama o Keriso. Ia iloa Keriso. Ia i tātou. O le fili la, ua fia pa ia tulava ia te oe. Whalave. Langa lai loa mai le fili le malama. Nai te tango whaamumu. Wafui ei teimi o lo tātou wola. E te vai atu ai o tau whaapulou mai e se mea lau malama. Ia e tango loa to i whafo tipoti. La whaapea oe e te le o whaia se mea i le malama. Ai le ilo, o e nofo whaapulou i lo vita le. Ia le malama. Me vana lina vai mai e Yesu, do not worry. Aisea, lango le popole nga ke whaapulo ua. Le malama le na. E ia te oe. O lo fethe. Fear not. Langa o le fethe na te wha. Na te ufi inga le malama. Nai e tātou wā mio valea. Na te
whaaleanga ina le malama o ke riso le ia tātou. Me whaile nā, e te leitanga te mai le lotu, ai pia au tango po o whele atua. The problem is, wale relate oe i le malama lea susulu mai. E le tausu ea Yesu. You know? Ana e mautinoa o le malama le ia te oe, o le anganga o le atua le ia te oe. The glory of God is with you. The Spirit of God is with you. That's the light of Jesus in your life. Me vaile, o le whaingo fie i o lo wanganga i le anganga o le atua. And whatever you do in life, you always connect your spirit to the Spirit of God. Aisa, langa o tātou o tangata o le ao. E whainga tā lo se mea e mua e whesiri le malama. E te le maua lo se mea e mua e whesiri le malama. E te le mawhaia lo se mea te mua e. Aisa, greater is He that is in us. E sili o ia i a tātou. Le te tonu i a tātou. E sili o ia. Na wailea, wa mata nei, ona e masani le malama. Leanga oe o le tangata o le malama. Famele tala ai whani, a Paulo tusi na te Saronia. Famai, e le I whaia tātou e le atua mo le toa saa. Ai ona o le tangata ua ngalei loa o ia na whaia o le tangata o le malama, o le tangata o le ao. Whai mai lea, o le tangata o nā, e o nā I le pō. Ma whai mai, o le tangata moe, e moe I le pō. Al mānai ai o la talana I tusi, ai toa latu le whale whai tau ai, te amalwa yaso le au ntua. Toi whai tau ai nei, e whai mai, aua tātou te momoe e pei o isi. O lono winga pei wholinga mai, e se le moe ale tangata o le ao. E se le moe ale tangata o le pō. E o whaatasi la le moe ale tangata o le pō, ma le tangata e o nai le pō. Ua vo I e oti loa, watanga uma, iai mea uma. E atu namu tutu ai, e atu lango tutu ai. O le oti ua lata iai, o le mālaia ua lata iai, o iai ai sea. E langa I le whaape nganga moe le tangata o le ao. O le winga le tala, e le ai se mea ka o se mea whaafua sei I ka ngata o le ao. Masalo ua e moe e pei o le moe a tangata o le pō. A o le moe a le tangata le pō, e whai ngoa nata, o le tangata le whaauta. The uncertainty, time, langa o tangata, e le whaauta. Tua e arkeng titi e laku maurur ka avale le sika maloa, uma e wako ai. Why? You don't live uncertainty. Lei se me ka o se mea whaafua se I le tangata o le ao. So you have to learn and be very, very careful. Te lole me manuia I lo uloto I le tala le leia Yesu. O loo ia te hau le whaamasino ngā le atua.
Fai mai, e mua le whaamasinonga I le a inga o le atua. That's judgment, it's not for hell. The judgments of the house of God is the preparation of God's people for the kingdom. All right? Fai mai, o le a inga o le atua, e iai le whaamasinonga le atua. E le whaamasingo inga I oe kongi o I se oli. Ai whaamasino ina I oe. Judgment to discipline you. Le whaamasino ngai. Nā te voi lea te whaangulo e kau manga vangava. Ngai le whaamasino nga. Ia lale me ngai ia e manga vangava I whapenga. Tangata pongi sa. Ke ia o whiauki. Ai iai tangata kerusiango. E ola pei ang I kangaka o le pō. E le whaautauta. A moe le whaautauta. A tautala e le whaautauta. Me whana a whai e fo mai. O oewa e maua le mai lea. E whewhe. Ai sea, e le whaautauta. Hallelujah. As long as you are and me are in the body, we have to discipline ourselves. Amen. Langa o mai o isi tamaiti. Nga mafua mai o lako ki ngā. Yeah, okay. Hallelujah. Na ai o ele vin e manya ngi e mangi foles. Ona ia tatou nei e voi lai me ia e no len tatou matua tatou sau no tono tatou ainga. Remember the kids are listening. Taimi umai fa pe o el tamapo le lava. O isi taimi ele malama tamaiti. O isi taimi fa pe tamaiti. Talo fai a mama. La oti. Eno whētu leo les tamaiti. Au tate ai nei la atinga aina la tatina. Toi o tae au, au tate ai tae au la oti tatina. Uma e, wa mama ia tuai matamaiti. Fai mai Yesu, e lei loa le tangata moe le kaimi o ki arua kuai. Langa o la ua laku, e peia se nga oi I le pō, I le tangata moe o le pō. Hallelujah. Wawelanga le tangata whapea. Fato ata pena I le lotu ina ua o le asosa. Na ona umatua o le lotu I nei, tangotua u le pelau e ato I lalo o ngā umu. Ki ngā vae ar so o le loku. Na no o I le pōle asto na I la malama le sa. Tama le alo ma le ngangpa ea. Le ala ua sau. Ai, ele I tā pena. E pei se tangata o le pō. Hallelujah. Me voi ua tā ua I a tātou. O le ale whao ngā ina o le malama le ia tau. How do I use the light in me? O le ala u whao ngā ina o le whaamasinonga le ia tau. O le whaamasinonga le atua. O te whaamasino tonu ai. Ina ia awane I whaafua se iau I me tutupu I le o langa. Langa o lea muli mai lau whanau ia tau. O au o le whaife au, lea wa ai uma mai ale lotu ia tau.
How can I live uncertainty life? Mana ia i le whaitaunga le tusi. Langa e. Thank you, Lord Jesus. Whai mai, o aso matausanga, e lea o ngā ia te outou, le au soe, o na ou tusi atua ia te outou, lana winga langa o le whamatalanga a luka, po le tusi o ngā luenga, i le o atu o Paulo I Tesalonia, whai mai la unga kai au, la unga le po, la unga. Te vai e matua whaamatala ia ie, ele apostolo, le tangata na te olaina, le oe whaatalia le afio mai, o le ali. Ina ia ta pena tangata. Lona winga eleto ta ua mai o le ar Sofia e a fio mai ai le ali. Wa le mele wa e te iloi le taimi le nei. Ua nau tangata la tau te fia iloa po le ale aso. La tau te fia iloa po le ale taimi. Ale mele sili na le mana ia. Ua mana o a sau le ali, ai le o tā pena I le sau o le atua, le a fio mai o le ali. Haidea, langa e le a fio mai I nei, o tātou e o e whaatari. O manatua vo I le a. To lima e popoto a to lima e vale. Na o e whaatari. Na o ala va enga valea, la tuk te le ilo e valea. Fato ai loa ai valea, ina ua fiu e whaatali. Ewa le, whai atu ai loa le I le au popoto. A mai ani tau suau, ai whai mai le au popoto. Hoi whaatau. Aua, ele ai a seisi mea. Even the oil of the wise maids, ladies, ele mawhainga avaku. Pero no, never langa e yaile malama. E iai fo I le malama moni. O le malama, e alo ruape, o le malama mongi. E whekau I lele, ia ma le whaakaringa o le ari. Hallelujah. E mantua foi le tala le salama, o le na whatlau tala la santene, ia. Whai mai, le fau e Jehova ngā lue fua. A le leo e Jehova e matala fua. Whai ro le maratala na. O lai te tinga ina e te alu ke usul ka e au utu le uli utu le fiafi. A lai moe le pelea. A le atua. E whai mai. Ngā ke ave le moe e langa pele. O langa e moe. A langa o le moe a le pele. Ale atua. Ai moe lor tangata le ususo. Maki valoa. Hallelujah. Ai nala na moe le pele. Langa a fau. E fau male atua. Ngalanga moe le pele. He watches kids
with God. He watched his cars with God. So yo, I'm telling you, follow tala liya. So yo, beya, tafa na we miliama, beya. Walu ta vale ngadwe. Yal me voini na hala nia, tu imal of otso ta vale. Adu. Mana var ngadwe sa. Adu. Eli fel lot. Bossol ta vale lisi aso wal watula. Au te tūl mōli, au whalongo te pe a e mai lisi ta vale tua lau ta vale. Pā, a mele tala lisi tangata le u taftafa. A te mina li pele o maso. Wai mai, nana e alu watua to ilo. E le ilo, o a ule o malingi o loi mata. E so a tangata le ala u ta vale. A o a ule o fato e se le atua. Wo ui loa o au lese se. E ui ai. O lewa na tūla o ta vale le mōli. Ai lato tangata le asoa. Ai whai mai. O au ele o wha au tau talele. Lau te whaato ese i lea tua. Wa malingi o loi mata. Alai tū mea ta vale tangata lei tū tangalo tatala. Whai tō sa vali a tulo iai. Te vrai tū. Ai me mo lafi lalole. No, it's all right. It's my fault. Pia te ita malo. Whameritala tangata. Please, can you follow me? Male mawa tu, e whaile kampani al tangata. Whaia ia ta malo ar ta avale. Pe ia ta avale fo. Whatu, au fua sina taimi lea na o whaato ese ai lea tua. Ma o whai lea tua. Wha mole mole. O au tangata leanga. O au tangata le whaau tauta. And I was amazed. Ina ua walatu il whale o ta malo ili siaso. Watu atu mai lau ta avale. Vali a toa tangata. Whai a toa li tino. U whapea. The le atua. Ana ma misa malta maloa. Ele o lau ta avale la sa o lapis. Aina o wiloa loa. O te le o savali le ola. Wa peia i se nga oi le mea wa tupu ya teo. Melale. Afa matala mai nei fo ina mai. Wa te ia. Matana tangi le uloto, au fia faya iai kapungi. Ele whaafua sei ni mea o le whanau le atua. Hallelujah. Ni te wefa pe ai ala yopu. That ale whai kaukus pa ianga i loa ilea. Hallelujah. Ole ola ina la e au ole au. Ua owi loa ai. Mea ia ole atu tupu i lau savalinga. A ole tapena ina le nao au. E whaatali le sau. O te leiloa le taimi. Te whafunga mai. O lo whaau tauta. Po le tapena ina o au. I le meu te le o iloa. Lengo ta voi lea. E ke fiu whaasa o lalolangi. Ai whaingo whilo ngo whao im whaasa o e. Hallelujah.
La mo tsavelia. Awane ia vele leanga o leisi tangata. E ke leanga kwai, ma kusa pe ke le faia. A ika leanga o leisi. E wanga se i malo loto e ke le o. A e loa nei le tangata o lai ola i le pongisa. Pe e whaafua sei mai mea kupu ia keia. O i ngai kupu i loa lofa i le tangata. Ngā ke le i loa ola le uncertainty time. Amen. Pea no whai lau tala. Wa ita le atua. Wa mana o le atua e. Whaaleanga uma le lalolangi. Fasioti uma le lalolangi. So loi ese le lalolangi. E wha mele tala tu spa ia. Au noa. E sale melanga ke ilo aku i le atua. O vau te whaalongolongo i. Ai matu network of faith au lena whai. So I can hear how pastors face the pandemic. Totally Mele tala lisi fartua o lisi whaifeau. Mai. Wa fia si I Aloalii. Ma fia whai atu I whaifeau. O le maaola. Ile ingofo le maaola kaimio pandemic. Oso ako ngei. Oso mai Australia. E te loa. Asel ta uol melea. O lai ngofo alisi. Wa whainga ka le me wo o iai. Ma tu wa whainga tā le me wo o iai. But to me, whaila ukala, le atua o lo fia I loa I o le melenga I loa e ngoa. Whai mai le tuspa ia. Noah found grace. Hallelujah. Wa foi ele mele wa tupu kai mele fetaui. Wa ku loka va lele, va ia ku loka fale oloa. Va ia ku kaunga ka si ma. If I ngor for za. You know like o leva ai tangata oi ka fe. Oi le ma laia wo o mai. Telo ese ale fausanga le atua I kaimi. Ka kokelelo. Telo o ulangona ia. O ulangona ia le time of pandemic. Ma le kele o stories o ke vai ai. A mai lo uloto. O le makua kele o kangakalau kele maua langi. Aisha, la cocktail ilo aku le grace o le atua. La cocktail ilo atu le akua. Fai fa mai. Le akua nga kakao fia va alelema. Nga. Tem filho fa mai. Hallelujah. Te o al fai feau, fai mai. Sole, o le inka ngakta o mai le loko. Wa fu ele masang ye kala. Ngal fa malo il farta. But be honest with you, I never think of that. Ang oso me alfa mai ya fa media si ya korka kombe ol fale ya oso mai nga fa mai lo loko fe le atua nga ke manga ku akola au il fale ito mai se furu rabo yai
E o mai ta pena ma te fulu. To me. Pe te fulu pe, lo te fulu pe, a fa se fulu. I'm not looking at the problem. I'm not looking at this stupid pandemic. I'm not looking at sickness. I want to see this great big God. Never know. It's tupu lo fa fikaudi. Eva ai mea ka mai ki wo e fifi. Ai sea. A me ola ngongor kingo. La ngongor faya inga. La ngongor le ma faya se mea. Ia na fasau lo le atu atu mai ia. O iu te le atu atoa. Awa koe fesisi ngā kala. Mala ki le mi kau sakangi. Fa pe kau ke le ma faya se mea. But no. Ele oro kako ma faya o se mea le me mga mia. We have to pursue the perfections of God, not our unperfect. Ele oro tatou ato atoa, por kako le ato atoa. Oro kako muli le ato atoa. Mena fatoi. Ai ane fai tauri mata i ona e lima. Leo te fai atu so o i al tatou lotu. When you read Matthew 5, a maka il melea. Ua sila atu Yesu i le motu o tangata. Onga, alua ele ilunga le maunga, fai mai, ona roifoi leo na so i a te ia. And the Bible says, and Jesus teach them. O le fasiri, o ai e them. O so o pole, motu o tangata. Langa, a e fai tau a toa i le o onga nga Yesu, ele mawhaia. That's not for the multitude. That teaching is not for the multitude. Amu ia e whanoa noa. Amu ia e sauaina. Ai whai aku i le kangaka o moko kangaka. Amu ia e whangongoa. E inga sasale mei lo kanguku. Ele mala mai. But the teachings is for the disciples. Ai sea, langai whai ual mea. Be perfect. For your God is perfect. Aia, langai ese ale me tau o le motu o tangata, ese le me ka urso. O le motu o tangata, e ke sau inga ua e fia sau. E ke alu fo inga ua e fia alu. Urso, you have to follow whatever situation you have to follow. Ese nga ngau mea ngai lua. Melan na la tuaia pe telu fai a Yesu mtau pes fulono tu si o mata io. Ma Yesu, nga ufaki Yesu o ia lalu o sale mai o kiai, mai kere hoki. Ia fai lo ia Yesu sakangi. Aru yo tua, mai a e fia muli mai a kau. Ha mor saka ulo. Au nge euska ia ke oe. Mea ngai ka urso. Ol moto tangata, e kene ku oi saka ulo. Me ngai e sei mea o oi. Me na umana fafana. Na umana fafanga. Muli mai lo. Ai lang tsa mai Yesu. Ko kele o mai o se me o fai o se fai longa na ma o nga lo to manava. To o mai lo. Fa mai Yesu au ko e muli fa penga. Al melenga ma o ngai. O le a reto le vavenga. E vai Yesu. Those things are perish. Hallelujah. E foi la tangata no foi le lotu. Ai ola faa. Moto tangata. E faa li ilo alu. Se ia vango foi kosa. And that's how we see the church. They come when they want to come. They go when they want to go. They don't follow Jesus.
Ai asa ngile loko male pea male alo amale peia o le mulmuli a Yesu. Ai le ai e o lo le uncertainty. Na pangiva. Hallelujah. Mena ese ai tangata o le au. Ma tangata o le po. O tangata la o le po. Pei ar sa ua Yesu ar sa ua ngoi. E ke ia. E sa valia ku i fafo. Wa ole e ka le sia Yesu. Sa tulea, tui. Tatala mai. Ai sea, la walu Yesu e se me fa kau mai ai. Langa o le malama le ia ke oe. E le fa kaua. Hallelujah. Amen. If you have the light of God in you, ti manga o e fa susulu. E laku lai fi ngau mar ko wa inga. E te waku male malama le. You know how to approach. Mea lai kupu kongo le ainga. Inga ia vatu le ainga le ola. Aisha, nangon malama nga. Mea ur ku ua ilalo malama. Kuku pe ol moli. Ai ku ilunga. Ia iloa mai e. Masa pati mo isu. Lela o tupu mea. E iai me tupu. Peta te manao, iai pele ai. E iai a me tupu. Nang le tato te ola langi. E kukupu ai me le whikaui. O lea, fai upeono. O lea, awane i tātou mamoe, whaapei oisi. A ia tātou mātala, ma ia tātou whaautauta. Awa o e mamoe, e mamoe i lātou i le pō. O e inu ia o nā, e o nā i lātou i le pō. A o i tātou nei o e o le au. Ia whaautauta i tātou. Ia tātou o ofu i le ufi fatafata o le whaatuatua, ma le alofa, ma le pūlou tau o le whaamoe i le ola. Tangai vau paiva. A wae le i tō fia i tātou e le atua i le toasa. A ia maua le ola ona o lo tātou a lia Yesu Keriso. O le na maliu e sui a i tātou. O tangata e whaatalia po tangata o le au. O tangata la tau te ola ina. Le ola o le toi tu. Tangata o le au. Tangata o le malama. They live the crucifixion life of Jesus. Melitala Paulo tusi o Kalatia. Au mita. Mita il sa taulo. Ona. O le tala lea Paulo e fai le. Ya konito, mumor konito mtau mua. Fai mai, a o le mata upu i le sa taulo, o le mea valea. Ie o malaia.
ave mai, a o le poto, ma le mana o le atua. Mo e o whaatua tua. O le, mea watu e na lifo sa tani manana sa taulo. Na lifo e wha sa taulo i Yesu e. Ina ia o le vaenga lai muli a Yesu e. Fefefe. Pea lau talen whai atu le mewa na whati Yesu ia pe telu e. Ai fia muli mai a tea ua mor sa taulo. A ta watu sa taulo i tangata iutaia. Mai ole. O tangata iutaia le mewa lea. Nanga pe o le luma. E le iloa iutaia. Na tau ai lo Yesu sa taulo. Ko e fefe iar kanga laku maranga sa kaulo. Na latu sa tani malanga sa taulo. Ai uma e. Ba ko e fefe ai sa kaulo nganga laku mai. Hallelujah. Saular ko lea fai ko lea le lotu ko lea la li oli. Matal nova mai. Do you have a cross in? Fuck, oh no. Ele angar kalar fai fai. Ai ma ngai ya kia ur kala le Yesu. Amo. Tilefatu ele tu o sa tau luma tu wai. Afia vai sa tau fai eta sa tau le leanga. Ai leanga le ele manga ia pe pi luma far sa kaulo. Ai feo ai uma ele amon sa kaulo. Me mua. Ele amolo sa taulo. Ele fe sa kang ia ke oi. Awa pauanga le me fe sa kang ia ke oi. When the devil sees you carry the cross. Te lo tangata e amola to sa taulo. They know how to die to self. Lau ke iloa whaafiki lako. Hallelujah. O lea ua e ita. A woso mai o langonga le fia loko. Al fa lave. E ke le imasangi ke whaafiki o oe. Ia ke oe. Lea lawa e ni niva. Mai whapea. Pi ia lea li. Se whaisa umalo longa. Tinga. E vai atu le maulu mai o le mea. Le asoa ngai le fia mo sa kaulo. Because o le sa kaulo, o le poto, ma le mana. Nei te ua e whapea ai te toi tau e sa taulo. Ia oi e kau e sa kaulo, o mga whaasa kau e Yesu. Pa wan mea ling mga o Yesu e kia moalonga sa kaulo. Ia e mo le poto, ma le mana. O le poto la ma le mana lana. Le ta pena i oe. Ia e o la whaauta. Nei te iwa whaafua se i lea fio mai o leali. Hallelujah. Amen. Ole ngaluanga mta upu lima. Na ile tala vo ile. Te unga ali vo ile na fai la fo ai ile ling fai. Al tusial na ile tala nai. Ele o fai ele so va venga. Ma kwa pao la valero la so. Ia o loa fai taulanga ma iutaia au mai nei apostolo ma mai loa tu fal pui
atu i leisi aso. Wa rei nisi. Wa tatala le angelu fa pui pui ai. On maru e. La ungai. Wa ia tūle. Iutaia. So le ele la ititi le mele usa wele. Ka le sia le atua. Tupu vavenga. Toi o loa toi au mai. Ia la sala utau. E tua i lol tangata leo. Oi vale ngor marori, sorry. Le ai. Alo tangata leo fai tau langa. Na fai leo lana tala. Fai mai. Aua tau te fai a tangata nei. Al tangata fai tau langa. Mai le talale. Talale ale. Kamilielu. Kamilielu fai anga nga pau. Mai kamilielu. Aua tau te fai a tangata ia. Onga mention lo le kamilielu tangata o tiuta. Malesi tangata na. A tiuta e. Mele tala kamilielu. Sa iai le tangata ingo ia tiuta. Ile e tele so na wha matala ina. Mai, na o iai tangata pe ova le fase lau tangata na muli muli ai. Fai mai. O le aso ana oti ai. Na umai fo. Hene tō mai fai leo lesi tangata ingo ia iutale kalileia. Na o fo iai tangata. Na o tilo foi. Di en foi langaka. E lele tala na kamirielu. A fai e mai tangata. Tu sapa o le matautia o le tangata lea. A fai e mai tangata. E uma loa ia uma. Ai fai mai. Ai a fai o tangata nei. Po so o nei. E mai le atua. E le ai seisi o kounga ke kaowhia. Lango tangata o le au. Lango tangata o le au. Ua tāua ngai lo uloto. E iei lo uvalawi. A o leiloa savali leo. A o leiloa ola i leo. E umaloa au. The end. Nangai sasu suel tangata Josephus il kangata leo tuta. Ama he's a prophet. Atamfu ile pe mga o faifa ilonga. Nalu nate, famai nalu nate, tamfai nate faia toi vavai yoritana vo ile le vai asa vali ai. Ai le lo ina oti ai. Na foi el melia, pe tau ma fai tanga ka o le au e prove I fai longa ma va venga. Fai venta to wola I fai longa ma va venga. Me va na te va tai. O le tele o kirsiaungi e muli solo I fai longa ma va venga. But they don't really know what uncertainty is. Lau te leiloa, po le ala matautia I wheo le tangata, a le mai le atua. Lau te whai atu o tiuta o le tangata, whaapea tangata e mai le atua. Nono wingi les tangata mio leanga vonali. Hallelujah. Nanga o tangata o le au. O tangata lātou te ola ina ke riso ia lātou. E le o vāvenga, even, e ui ai mga o mia vāvenga,
e leo whailonga, e uia i mga umia whailonga. But their real life is the life of the light of God. Hallelujah. Aluingo Javuilia. Wala, this is to tell the people. Wala ke leo le light le yake. Alu mo mo fa fe kawila u light til poliuli. Ama fai la u light ia le poliuli. Ah. Ai ma tofo tala vo ilea. A Yesu le fai ia iso. Ah. O le tala le vaenga la ia te. Amai oeo. Mai ala to tala. Amai o le ke riso. O le an fa mai tam. Peter ele o oe. Ele o se tangata nga vakua o le nganga o lo tama. Failo ingar kala le a Yesu. O te faula e kalesia. E whaafesa ngai. Ma le whai kuko au. Seoli. Ke siango. Ke lor panganga ke futuai. Whaafesa ngai ma le whai kuko te oti. Hallelujah. Hallelujah. And that's the best test. Hallelujah. O le kalesia Yesu e. Nga whai wha. Mea ngai ala inga mika paulo le sa taulo. Kera mea inga mika paulo sa kaulo. La ngai ko kongo le 100 folds. Kei lore kalanga Yesu, e kongo le 100 folds. Whamai e tuuro ka maa, kuuro ki ngā, kuuro a inga. Whamai, e ke maua uso, e ke maua inga, e ke maua whale, e ke maua fo i sā wanga. Hallelujah. Mena, a whai me tangata ia te oi. Oi, te kanga teste o le mea. Aua le whai alo se tala ka kei, o solo lunga le Facebook, pei o se kangaka o le pō. Ai manga o i manuia o le selau, o le tai sau tua selau. E la vea i male, whai meo kala ia ke oe. Aftai le li inga o kala ngai whai mai ai le ipai mai. Ia a whape ke ila le ile ipai mai e whai mai le kala. O nongo winga la ipai mai lo, e le whaola inga le leilo. Hallelujah. Ama, wa tatou uma. Hallelujah. Ma lia o lesi tinana. Olona to lo palanki. Ei, whamai tala whamai. Ei lo le lei a kamaloa. Ei kaloa. Wa i thefeal. Whamai nganga i ka whakulong kolua. I'm a Samoan woman. Ya me i lo palanki. Yes, I know. Yes, I know. Ang whakular sa mo, pe mi mikai. Hallelujah. Ia le ali. Ui leo tātou te iloa ola. E iai le sauanga. I le ka isau kua salau le. Mela ngai ling fai mai paulo. O ke mika le sa kaulo. Langor sauanga lea. Le iai le poto ma le mana o lea. Kirisiano. Anga le iti sa uanga e makuasa o ngā alua le ukirisia. E le anga le mōli mū wanga le. Le traffic lights e le anga. O le au ngā le mōli mū e kei loa le waka ofi o me. Anga green wha solo a koa. Saul green a lesi al wakmal green a lesi.
Hallelujah. E le taimi e sa o i altina. Ia tama o min moli mumua oe. But it doesn't mean le se moli mumua oe tina. E fo le taimi e ila moli mumua to la. Au te vai au ni avea fo le file musta maloa. E so na alua ia la wata. E yele sa wanga, e yele mea o lai te sa oi, a lai wha kupu mai lo kinga. A tilo, le aval ngoa ngā e discipline ai oi. E ke ilo ai ka ofi lo ulotu, ma e ilo ai le mō li, le te toni a te o le mō li a Yesu sulua. Hallelujah. Amen. Well, te lo umana o ia mea umai faia ale karisia fai tono tatu fasa. Tamatane malosi o le tamatine malosi. It's like we all have the opportunity. God use us. God wants to use this building. Eva pe kalusia. Wafu ilanga i sa wanga. Nga umanga ai, ala kunga ngau tol. Lewo mai ki akono mai. Au ngi koe ku mai si e. Wangalo ya tatou e sa wanga. Tau te whaapea ne ai. Au tau te Toyota mai ni toilet malepe ngofie. Lilo ala leta pena mai a Yesu. Mea ofo anale. Hallelujah. It's what fia le toilet. Mai I. Lela sau ka avale ma koe. Hallelujah. Ole ma nei ai o le melea o lo tatou I loa ola le malama lea ia tatou. Ona a fai o tatou o tangata manuia. Ia tātou te iloa, ia kākou iloa foi, e iai le manguia o le sāwanga. Hallelujah. I tēnai ku'uai kākou, ku'uai ka ika ilalo. Ele o kua ku'uai au ilalo. Hallelujah. Mānai ei o le topic a le si vai fe au. Ele mele o le religious. Te kon ese kau kala o le atua ngā mele uloko. Langa fui, e iaia a onge ngā umasangi mele o le wha mamalu o au, a maia usua, a maia u. Longo inga, whailo le kala le kangaka ia keau. Longo inga o umar kako akale si esu er kangaka lea. Ai leilo. Nga o whai taulanga e mai Yesu e. Wasioki. Me langa e, fia ia network lea. Kera koe i unga foi kua, unga foi lalo, u ai kua. Just to keep me down. Nanga le mele o le religious. Nga ke whaaleanga inga ka ngaka o le ali. Hallelujah. Amen. Ewe nā, matou o fwai taimia. Ele si o matou tamai amasui. Ese le whaale alofa ia, ese le alofa ia te au. Mai koki, o e whaia le loto o tatou ai. Ia o mako umangi ia li o whai fe au. Ia o nala o te matua umai leu. Fet, ko ulma malu kanga ka lako roku.
kako ka mai fai le loku. Po le ale loku e fai le kako ka mai. O kako ka mai fai le loku. And I never try to lead the family. I'm the second to the we. I lo wainga. Wa I loa e lo wainga le mangui o lau ministry. I never take that. Aisha, e iai fo il sawanga. An mele o kupungi, fai fe aulo, pe o ie pule lako ai. Oh, I'm sorry. But that's not good. An mele o kupu, pila aluifo le religious spirit. Nga ki whaalenga inga loko Yesu. So po le ale tofi o le lotu ia te oe. Ie awa i kanga kamakua. Ie Yesu, e o ngā mō mātou uma, kako uma, especially me, e o ngā ia kiao. Aisa, ko i o fefe lava, nei te iwa uwha akari Yesu e peise ngoi. Ai le leile usau, i la utape nanga lea, po lea le taimi a fio mai ai. Me vona, a ka penga lava au, wengo wai whamita ngata, o leo ke whakali le fio mai Yesu, o ia ke whakali iai. Don't you know he is in you? Hallelujah. Te leiloa, o lea nganga o Yesu na ia te oe. Le ia kako. O lea whaalongolongo mai a lea nganga o Yesu, ia kako mea valea e whai aso uma, ma kako fefefe, ma kako popole, ma kako leo sikai, ma kako... Menai, o le tatalo, e le ngā o le fono tatalo. O le tatalo, it's your whole life with your relationship with Jesus. O lo o langa akoa ma Yesu. E te talangoa ia Yesu. E ke whai ai, aisia, langa o lona nganga o Yesu, leit tonu ia kako. Menga, e kere popole al makiva. E ui ai, kere o maua se mea. Langa e kele loa au mea, o ka olofia ka ngā kai. Menga e o ngā ilo makiva. Kere o vai ngā i leo langa e le iloa. Se ilonga ke maua mea. Me vana, e se ala tanga i al tangata maona. E se fo i le loto a tangata lai, mo le lon manawa. O le te lei o le a whaina o lo tangata wha le anganga, i la ngona o le tino. Hallelujah. Whatulea, au sa fo no fo i, whalongu mole o mga fo kiri ai. Swa fo Yesu, ingo ia i la ngonga ia, langai whaalave i la ngona o le anganga. Wa tinga me vele na manawa mai ni le vaveo. E fa ma fai mai anga le sa ualu le sa u fainga luenga nga po. E mai wa fao e la ngona o le tino. E olo inga masangi ai. E amatana e le lo manu malo. Ala mangu malo o sa wanga. E le o sa o e se futi pau. E sa o e fia moe. Langa iai mal sa wanga. A e mangu malo ai. Whapea o e le taui e le atua lo kinga. Sa ka kauanga e ko wha. A leo e sau te tapua i le atua. Ai te sau fo i te tapua i le atua. Ai aluaku fo i malangona o le tino. Me whanai aleina, whatu te awanoa, ke le awangoa. Te lole loku, o whaikai mi awangoa kangaka. Hallelujah. Awhai atu o le fitu o le fersipi awhai mai. E ape awhai te mitau te awanoa ai langa mau te tuai mai. Whatu,
E ke le o whai ka i rwhersipi, ngai ke whai a Yesu e o ngar rwhersipi. Ai masangi le ia Yesu le ki o, e ke whai ai, e le whekaui mo au. E vai lea, but o ke alua, o ngā, e te mawhaia. E te ofo, you will be amazed when God miraculously do it for you. Hallelujah. Ia le li masipati mo Yesu. E saule. E ke sau fia i le li. E ke ola fia i le li. E te iloa tu fo i mea ia o le a whaia e le atua i a te oe. E te whaalongo i lana uputelo. O manuia lo uloto. O le mena na whaamanuia i le atua le uloto. Ai walatu. Ai la unga mai iri tangata le network. Whamai. O nai fasi whalao ai lima. Ma nai I ai lua. Whamai. E le ngata na ai ai. Ai ngā maonga. Nanga I mawhainga ai, a te le maonga. Man tūwha tala Yesu vele vetu, nā lan tau muli mai, wa tau maona. Lo wingo tala, a le maona tangata I le lotu e lotu ai, o le isi aso e su e le loko alu I ai. Ai sea, they eat, but they were not filled. Haula, wa mangui alu loko li melea. Ala mela umanui ai lo ulotu. Fai mai la utala I mata le noa mai Yesu. Just 5 small loaves and 2 fish. Pie kau kala mai le anganga. Pole ala ke le feo lau launga. It's just small 5 loaves and 2 fish. Ake lon me ngalenga mwhai kangaka. O le 5 o le so. Ile a au Yesu. O ngā whaakele ai le Yesu, koe ku uaku I le 5 o le so, o kuki, ia le ala e lua koe le mea. O mai, a o tangata ua mao ona, they want to come the next Sunday. E le mao o ngā loa nganga o kangaka I le whirsipi, ai whaakumu I koko ala isama. Le mana ia tala Yesu o mea ainga pala. Familia, don't work for parish food. Don't work for it. Ele ba o ngai tes. Ai famai, na o afionga le atua e ku lei mai le fonga o le atua I loka karinga e maonga e ai to e maona. Hallelujah. A e fia muli la ia Yesu. O te maona I le manga I o lau whale. O te maona I le manga I o lau ka vale. O te maona I le popoto o lau whangau. O te maonga I se mea o le tingo. A ia e ai le fionga le atua. Ma e maona ai lava. Hallelujah. Amen. Na vai lea, e te le tai e whapea, e pesau e a fe Yesu, e pesau e a fe, pe pelo e a pesau e pe a. No. As long as you eat and be filled with His word, that's what you need. A e ai, ma e ona I le fionga le atua. Ki le popole pesau a fea. Ai sea, He is in you. Leia kia. Leia kia u Yesu. E fiul popole, e fiul fai mai lei se mea, e fiul fai mai a, o leia kia. E sili le o tonu, aisia, e uma mea, e whaasanga upe a vea au, e whaakari Yesu. Singers,
Si lo lima mai fai atu fia fo ai. Fia fo ile ola nganei malo na malo silele ia fai mataula nga ia vi ia Aloalii Hallelujah. Hameletala Apollo, Timoteo. Iau tau sanga oli pea ia te ia. Pe iau tau sanga oli lava. Pe lava. Whamai, iau tau tatalo e lea unoa. O le wingo le tala. O le fai mai i tangata o le au. Tangata o le malama. Langa o tangata o le malama. Lato te tatalo inga. Tatalo i le uma. Tatalo e fai le au ma le pō. Te tō fai le pō. Nana e ala nea. Aua masani lo fofonga. E te tala noa atu i le atua. Langa e oa i lo le tō whao le tangata. E tau mawhaia miti leanga na te whaalave ai. Uma mai au le network. Ma mai lo le fale. Ma mai le fale o. Fo imsana. Lau te moe i le poto. Hape faisa umiti. E whamela umiti. Wa pa u atu lo ua fine ia aivi. Wa pa u atu i lalo. Koe mau mai ai le vai. Nā lo unofo mea i lunga ai savali mai mai tono le poto. Tanga o stoa mai. And I pray for her. Ha mai la uloto. E se le mānai au le tatalo. Na te pui ala uwha nau i mea uma. E ho iai. Ho i loa le mānai a. Aisa, whamai, au tau tatalo. Tatalo e leo noa. O le tangata o leo. O langa kakaro lea e. Pui ai longa ainga. You know, through the pandemic, had some busiest times, me and Mom. I pray nights and days. Fai maile lo loto o ki ngā leo ki ngā i lau kakalo
o le sauanga e mangui ai, le 100 folds. Wa ulogo o mangui al kakalo e le uma. Nga fo e ta ua kui ake oe. Ia e manguia e takalo e le uma. Whamai, aua e te whaatou te whaati ngai le anganga. Don't quench the Spirit of God. Wai aua kou te whaati ngai le anganga o le atu. O le mena le whaati ngai le anganga o le atu. Tupu mai, inga ua le masangi le uanganga i le anganga o le atu. Pe iwa clash me mga oilo uanganga ma me mga oile anganga o le atua. O soloa, whailo le mawhauwhau. O soloa, whailo le kingo. Au le whati nganga i le anganga o le atu. Tangata o le au. Tangata o le malamalama. La kou te iloa le me tau o le whati ngā. Le me ki ngā i le anganga o le atu. O tātou pi mawhauwhau lova pe o whaile ngasala. A whai o le ngasala ngai ngaka ki ngā o le anganga. Well, you are on a very low standard of living a Christian life. Usa pekele whaia se habi o leanga. Aia masangi lo wanganga. Awangi I control inga I langonga le flesh. O la ua le tatalo mo hau, and I want to share it to the church. Because I spend my time with the Spirit of God. Not what I think is right. Not what I see is right. Langa wa ul tangata o malam lama ia masangi lo uanganga. Langa ke ua ki ngale nganga o le atua. Ai lei loa lo uanganga langa le masangi lo uanganga. Mena le ni fai atu. Yesu ya Nikodemo. Toi wha ngau. Aisa ia wha ngau I le nganga. Saulo tangata ua whanau I le anganga. O na amatalo na tupunga e sau e lai kiki. O e lai kiki, kia lai kiki, ki nganga makou si ngalo wau, a whai tele matangi le anganga. You are still young in Christianity. E matua nei le anganga. Haisa. Saul kama. E vai mai. E mwhai wha mangalo le Saul le alo. Mai, e sau le alo. Nā fui lea karire. Ai au inga sau le anganga pa ia. E leise singa ke. Wha mangalo inga tangata e whati ngai le anganga o le. What I mean is, the Holy Spirit of God is the last chance for us. A whaki ngala ki ngaka le anganga o le atu. E lea ia se singa ke. Ka vainga le menga. Tangata o le au, lako ke whaalia, lea whia mai o le hali. Whaile na e tui lunga, tū lai, mai whai atu I le atua. Le atua, e ma whaina o wiloa oe, o oe o le anganga. Can I know you? Thank you, Jesus. Ape se ata fele
Fai fatasi Yesu Keriso Olo uola O oe lava lea lo uatua Whaafetai Yesu Keriso Na e ui le sa tauro Ina ia o maua le mana ma le poto Yesu Keriso O a u lava le nei mo oe O le sa wanga, o le sa tauro, o te mita mitai, a wa o lo soifua, na e manu malo, ia o manu malo ai, o a ule nei, o te ola ma oe, o te ola mo oe, whaftai Yesu. Atulea sa upati mo Yesu. Aftai tamani asa taiti tapena ina I matou. Matou te le fesilingi ai lo o fio mai. Ua lava matatoe lau upu mo I matou. A fafanga I matou. Ama ona I matou. Matou te o foi. Ma le fia moni. Ia te oelo matou atua. Tuina atu lau e kalisia e o mau manuia. Tātou malau fio e manuia. I o matou lunga lau manuia le atua le tama. Le alofa lo atumu ia Keriso Yesu. Mafuta I lo nganga pa ia e manuia. O le mātou te talo e ala ia Yesu lo mātou o li ma lo mātou whaola. Atou alanga whatasi amene. Na atul whelautus.
the corners of your mind, and traces of discouragement and peace you cannot find. Reflections of your past, they seem to face you every day. But there's one thing I know for sure, that Jesus is the way. Jesus is the answer. Oh, He's the answer for the world today. Ain't nobody else. Above Him there's no other. Jesus is the way. Let me tell you that Jesus is the answer. He is the answer for the world today. Above Him there's no other. I know that Jesus is the way. I know you got mountains that you think you cannot climb. I know that your skies have been dark. You think the sun won't shine. In case you don't know,